Aktsiaselts Tallinna Vesi kvaliteedinäitajad olid tänavu esimesel poolaastal väga heal tasemel ning ületasid mulluse perioodi tulemusi. Aastate jooksul on veepuhastusprotsessi tehtud mahukaid investeeringuid ning seega saavad tallinlased nautida Lääne-Euroopa standarditele vastavat vee kvaliteeti. It's a program that has taken over a few years. When the company was privatised, clearly we've been targeting our investments to ensure that we raise the quality not only of the products that we supply, but also the services that we deliver. And the actions that we've been taking over the last few years have now resulted in those being realised. So it's as a water company, investments don't necessarily last 1 year. You have to invest for a few years, and it does take time for those benefits to come through. Puhta joogivee ning keskkonna puhtuse eest hoolitsemisele lisaks on Aktsiaselts Tallinna Vesi jaoks oluline ka klientidele maailmatasemel teenuse osutamine. Kuigi kvaliteedi tagamisel lähtutakse maailma erinevatest veefirmadest, siis erilisi eeskujusid ärilises plaanis Tallinna Veel ei ole. We are also customers of Tallinna Vesi, even though we work here, and we wouldn't want poor quality service and products, so we use ourselves. We do benchmark ourselves against other water companies, clearly United Utilities in the UK, but all water companies in Europe, because we all have to supply products and services to EU standards. Väga paljud inimesed on aga nurisenud kraanist tuleva vee kvaliteedi üle. Kuid milline on olukord nüüd ja kas inimesed on vee kvaliteediga rohkem rahul? Ei nurise, suht rahul. No ei ole, halba sõna ei saa öelda praegu. Isegi tarvitan praegu kraanivett ja nagu maitse ei ole, ei saa nuriseda. Ei oska midagi halba öelda, joon seda ja... Ülemiste järvest tulev puhastatud pinnavesi tagab joogivee ligi 90% tallinlastest. Seega on ülioluline tagada Ülemiste järve hea seisund. Just joogivee kvaliteedi säilitamise suunas lubab ka Tallinna Vesi jätkata ning sellesse erinevaid investeeringuid suunata.